Yes, turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mwaka w'2026, bisobanuye ko tugeze rero ku munsi 213, tubura iminsi 152 nyine kugira ngo uyu mwaka tube tuwushyizeho akadomo. Ni amakuru y'imikino yo kuri Wamenye TV kumaze kubimenyera, njyewe ndi Rakinesi Ishimwe. Mu masaha nk'aya ngaya tuzajya tubana kabisa tureba ibyari byo biri kuvugwa mu siporo. Hanyuma tugiye kuganira ku ngingo zigera kuri ebyiri kabisa muri iki gihe kitari buramburane, ingingo zigera kuri ebyiri. Ingingo ya mbere ni Sekafa Kagame Cup 2026 iri kubera hano i Kigali Nyarugenge. Hanyuma ingingo ya kabiri turi buze kuba twinjiraho tunayisesengura neza cyane, transfer cyangwa se isoko ry'igura n'igurisha ku mugabane w'Uburayi. Turebe amakipe arimo ariyubaka gute. Hanyuma amakipe mukunda arimo ekipe ya Manchester United yakomeje kurambagiza, deal zimwe ziri gupfa ariko izindi ziri gukunda, irimo irarambagiza abasore batandukanye. Turi buze kugarukaho ekipe ya Arsenal, abakunzi ba Arsenal munyegere, ubundi turebe kuri deal ya Vinicius Junior y'umunya Brazil. Ekipe ya Arsenal irimo irashakisha cyane kubura hasi kubura hejuru. Nemerere mfate akaruhuko gatoya cyane ninjire mu makuru tuyarambura kabisa, tureba byinshi biri kuvugwa mu makipe mukunda. Yes, munyemerere duhere muri Sekafa Kagame Cup. Ekipe y'ingabo z'igihugu yarasezerewe. APR FC yamaze gutaha nubwo yatsinze ekipe ya Vipers ibitego 2-1. Yamaze gutaha rifite amanota 6, umwenda w'ibitego 3, biza gutuma ekipe itabasha kujya mu mikino ya kimwe cya kabiri. Hanyuma ekipe ya Vipers nayo amahirwe ifite kuko hagati ya ekipe ya Sport na Al Hilal imwe izarokokamo ariyo izatanga amahirwe yo kuba ekipe y'Abagande yabasha kwinjira mu mikino ya kimwe cya kabiri. Bihagaze bite rero? Ekipe ya Rayon Sport niramuka itsinze match cyangwa se ikanganya, bivuze ko ninganya izahita igira amanota 7 cyangwa se nitsinda izahita igira amanota 9, bizahita bituma irusha ekipe ya Al Hilal inota 1 cyangwa se amanota 3, hanyuma igahita katisha itike yo kujya gukina imikino ya kimwe cya kabiri ya Sekafa Kagame Cup. Ariko ekipe ya Rayon Sport niramuka itsinzwe na ekipe ya Al Hilal, bisobanuye ko nayo n'ahantu izagumbo bizaba byamaze kurangira, izaba yasezerewe. Hanyuma amakipe amaze gutaha kabisa kugeza kuri ubu muri Sekafa Kagame Cup, ekipe ya Mogadishu City yamaze gutaha, ekipe ya PRFC yaratashye, Garde Republicaine yaratashye, ndetse na KVZ zamaze kuba zikatisha amatike azeserekeza iwabo. Hanyuma tugarutse ku bakinnyi bigaragaje neza, uwo bita Cheikh Djibril Wacharak, kapiteni ya ekipe ya PRFC. Nubwo ekipe yamaze gutaha, gusa abafana ba PRFC bamaze gutangaza ko ari umukinnyi mwiza bishimiye. Yaje kuba atsinda ibitego 3 muri iri rushanwa, ibitego 3. Hanyuma no bita mu maduta barakaba n'umusore mushyashya kabisa ekipe yasinyishije uyu mwaka, nawe yaje kuba atsinda ibitego 2 muri iri rushanwa mbere yuko baza kuba bavamo bataha. Yes, munyemerere amakuru ya Sekafa Kagame Cup tuyasubikira ngaha. Mundi zindi update zose muzamusanga kuri Wamenye TV. Icyo usabwa ni kimwe no gukanda subscribe. Munyemerere muzamura amaboko utwakire isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubwongereza. Abafana ba Manchester United, abafana ba ekipe ya Arsenal, imwe hano. Duhere i Manchester. Ekipe ya Manchester nyuma yuko irambagije uyu musore bita Leandro Balde, akaba ari umusore ukinira ekipe ya FC Barcelona. Uyu musore yamaze gutangaza ko atiteguye kuva i Catalonia. Uyu musore ikiganiro ajyanye n'itangazamakuru yatangaje ko we ubwe yivugiye ko yari i Catalonia cyangwa se ari hariya i Barcelona abatuje, yumva ameze nk'uri wabo, nta gahunda yo kuhava afite ngo yakerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyo byatumye rero amaso ya Manchester United ihita yakura kabisa hari Catalonia mu gihugu cya Espagne, ikayihindukiza ikayerekeza ahandi, nyuma yuko uyu musore amaze gutangaza ko n'ahantu yenda kujya. Ni inkuru cyesha ikinyamakuru Sportmo cyangwa cyayitangaje. Hanyuma ndifuza yuko tuvira i Manchester rimwe kabisa, tukahava deal zaho zose ziri kuvuga ubu ngubu tuzirangije. N'ubundi turacyari muri Manchester United, yamaze gutangaza ko n'ubundi nubwo yabuze Leandro Balde bidakuraho ko n'ubundi ikeneye kuba yakongera imbaraga mu bwugarizi bwayo. Niyo mpamvu yise yashyize aho bita Newcastle. Newcastle ikaba yagiye gushaka uwitwa Lewis Hall kugira ngo
abe yamusinyisha y'umyugariro rero wa ekipe ya Newcastle United arimo arifuzwa n'ama ekipe menshi arimo Manchester United gusa niyo irimo irahabwa amahirwe cyane. Gusa tukiri muri Newcastle mundi nkuru irimo iravugwa muri Newcastle nigenda y'umutoza mukuru w'iyi ekipe bamwita Eddie Howe yamaze kuba asezera ku nshingano zo kuba umutoza mukuru w'iyi ekipe. Ibyo ngibyo birimo biratuma kabisa bifungura amarembo menshi cyangwa se bifunga amarembo menshi y'abakinnyi barimo barasohoka muri iyi ekipe ya Newcastle, kuko Newcastle ni imwe mu ekipe amaze kugurisha abakinnyi benshi kuri ubu ngubu. Uyu mutoza rero yamaze kuba asezera kuba yaba umutoza mukuru wa ekipe ya Newcastle. Tukiri kuri Eddie Howe umutoza wa Newcastle katujya tubijyanirana na deal ya Bruno Guimaraes urimo urashakishwa na ekipe ya Arsenal. Nyamakuru Football London cyamaze kuyandika uyu Bruno Guimaraes yamaze kuba agira icyo twita personal terms cyangwa se ibiganiro umukinnyi agirana na ekipe mushaka. Yamaze kuganira na ekipe ya Arsenal, ekipe ya Arsenal bumvikana ibyo bazamuha, gusa bwana bisigaye nuko ekipe ya Arsenal yagana ekipe ya Newcastle ubundi bakareba niba bahurizamo hagati uyu musore akaba yakinjira muri iyi ekipe ya Arsenal. Hanyuma abafana ba Arsenal bakomeze baryoherwe n'uyu mukinnyi ugiye kwiyongera muri squad yabo, n'umukinnyi mwiza uvuye muri Newcastle yari na kapiteni wabo akaba agiye kwiyongera muri iyi ekipe ya Arsenal. Hanyuma mfite inkuru ebyiri ngiye gusorezaho, gusa reka nkurikize deal ya Vinicius Junior uko nabasezeranyije. Ni inkuru nasomye mu gitondo mu kinyamakuru The Sun ndetse na Team Talk bari bayanditse. Deal ya Vinicius Junior yasaze. Munzi bari Arsenal bazaba Vinicius Junior azaba yasohoka muri ekipe ya Real Madrid ubundi bashe kuba yakinjira muri ekipe ya Arsenal. Uko bimeze, Vinicius Junior arimo arasaba amafaranga agera kuri miliyoni 600 kugira ngo abe yakomeza gukinira kabisa iyi ekipe ya Real Madrid. 600 rero arimo arabisaba kubihembwa ku cyumweru, hanyuma akazajya anahabwa amafaranga yinjije nk'umukinnyi ku giti cye bivuye mu kwamamaza. Amafaranga yinjiraga gutyo ubundi Real Madrid yafataga 50 ndetse na Vinicius Junior agafata 50, ariko Vinicius Junior avuga ko ashaka kuzafata 80 hanyuma Real Madrid igafata 20%. Hanyuma ikiri kwibazwa n'iki, iyi ekipe ya Real Madrid ijya kumeza ibiganiro na Vinicius Junior bazumvikana amafaranga cyangwa se uyu musore aveyo yerekeze irondere muri ekipe ya Arsenal. Hanyuma nubwo Arsenal iri kubona deal ya Vinicius Junior igenda gake cyarimo iriruka nk'uko ibishaka, nabwo yakuye amaboko yacyashakisha uwitwa Nico Williams. Ekipe ya Arsenal yakanisha gukura umukinnyi mu gihugu cya Espagne. Umukinnyi Nico Williams ni umusore w'imyaka 21 Espanyol ukinira ekipe ya Atletico Club kabisa, ukina aca ku ruhande. Ibiganiro ukuntu bihagaze kugira ngo uyu musore yinjize muri ekipe ya Arsenal, urasabwa miliyoni 40 z'amayero.